Hindi te ban suit malai kita kiseng san pertai. Kalau belum wat yang ngiru te. Ya ke Voice of the People Party mendangi dan seng kadang kuat kadang bah kadang doni kadang rim. Oh sana kan. Lah itu bakalan tite orang pitat bersyukur. Ini belum kuta pai ba. Ini belum pai ba apa sta. Ngasih jong ngimla ban it malai kiseng san pertai. Ngaju ang pila ban it malai ku pagi kun la ne ke kami ki kun mo. Ini nak cikren bang cikren ba. Isai lockdown kilong kami. Teng ngawa di bahaya masa na jong alap. Wah na poi hiying la jiem kene ke kmat. Kompani kemne ngatuk ku de payah pe. Kot ki kon joy kamera sik pi baba la khruit di pa menit min be. Khruit pagi kon tama len be ding ding dang dang pampwa ban tit ki bahaya. Na poi skoi ke banai la at ka ngap pali pa kemne. Kani ka kon kanya sabon ke be pala pat lendang. Oki kon shan hu la khruit dang pa menit be. Syasok mana ka poro ku pagi kon it be ton. Utang mentik kita hirum kuah bayo kita penepat no. Dan jilang baru mo. Kita seliu bok yo apa kami ikut ke kamdom kambunnya ke ai mel nangap. Dan alik sing kami orang boleh ni kangap. Ni tok kamu fe me. Kata kalong kapring arngut. Andre atongin cuma lah kita kiseng san partai kibuan supaya tak pensiun san senam for election. Bancu penbit bancu kami supaya tak bancu it lagi it malah ya. Imla balik. Ini menong kibarang ba ban rae apabila bakala keseng-seng pertai kadai kaban mi ban yakun yangi ya ke cenge jui pa ba hawa pim simlala ban pendep ya ke hey ka ba pila clay nga surem bangan sibut mat lai fi namanga don ke jabi ka bor perkat ka bakhlai bangan rai ya kaloi ka besngan pergi kon ikti